firma ya BodaBoda mu rwego rw'itumbarara kwekatake umwamiriya ya projet y'intukuza babaresebo amazina ampiraro n'inyamuzayo NRM Mobilizer agwagureta mbarara kandi umuvugi wa BodaBoda mbarara stage yanjye ni inter stage babare no karoni nyamuzayo yes umubarayiza wa NRM muri kano kozwire umubarayiza wa NRM kandi umuvugi wa BodaBoda senior yabare mnonga twakire ubu amazina ndi Semanda Godfrey kandi chairman wa Antare stage kandi ayesimbere abwa chairman wa BodaBoda muri Mbarara stage mami Akoragye Edwin ku tweto mu program eji kandi kuri nojoti buri zone ko kiri Uganda kamanya niki n'abanyambara bakamanya ekikugendo miso kikabe kirije baba mnonga ibari umwa Semanda Godfrey ibari mnonga mwami Semanda Godfrey kandi ku ijap tayira Semanda Godfrey chairman wa Antare stage kandi we chairman we ayisimbire wa chairman wa BodaBoda wa site yona site uyabarire mu nyakayojo ubariremo yabirere harwe yabirere kacika yabirere Nyamitanga yabirere Kamukuzi yabirere Kakoba so no mwanya muhango mnonga twabushemerwa kujyano nono ingana na meya ninga ka woman member wa parliament yebare twabakira basebo mbene kutandukira ahanshonga ejo umudawuni mwabaziyo habiremo amakuru gamani mnonga kandi go kutangaza aha umwojo utembere aha kikondo c'amashanyarazi kandi akatemba kikondo c'amashanyarazi arikwenda kwita kunkaka hirwa hanga akamutambira izuba ryari yawe yopfa hagiraho ibyakutambira banturebera abantu kubafireyo kunka mwere kinkwebuza nimwe ba BodaBoda eba BodaBoda ejo stage ejo erikurebana na post office ntwatembire kandi naba stage erikurebana na Antarakizi aha JBK timo bwo kucete kizimbecho ya centenary kureba mu bintu mureba musije yatemba ekikondo cy'amashanyarazi abo kwa BodaBoda ejo wire wingine ukora nka defense nka security umatown gona kuko bano mango wa BodaBoda stage bano mango ine abantu abari kwija kusaving mwini mwe kibiri hosita mwaze mukushire umwana roni babare mnonga mwabaziyo yazwi mushazi hangwe turibu nyuna mbenta tobe narga Kamukuzi kuzafika hoshanga umushija yacerwa gati y'ikiti natemba hati mbuza ababere yaho hati haba kuki ngo bari mukuzo amashanyarazi ngo bari mu katine bagirashi ndebe binkito ombigere tayine mukito natambuze bigere nko president wa FDC no amuri yati abari yakigere atire munkito tashika byashobebe so ngeza aho kugambira abatuye twinampaho kunka no manya abantu bingi bari urwari rubo rwari ikitwara temanyisa aba umeme abantu rihi nabo ashanga igistage ni stage yitabera ko akikono kirwe mu stage yitwe nyine temanyisa abo umeme abo membeje speed amashanyarazi bagashara nuku ito ngabantu tebesta kiro jogera ashanga nanye nka ko umuntu bari gampo tinga kwata kiko cy'amashazi mu afite yabire yashire ngo nzakutembayo nanye mbe ni tina so kutugambira abo umeme bija bakora ugwabo amashanyarazi bagiyeho tuyacengeriza umuntu ngwaragare umuntu arema akwate we azamashanyarazi hatanga kurebera filmu yabasha kuranga kamajaka cyane icyo tukatira filmu tujya ngo filmu nebe nebishuba kunkati ito mu Uganda ubane kurakorana ubatingumanya ubane njya inyingi tushangire hati twafuna badakjani umutaune je yitambara yataka futambura we azamashanyarazi so tokamuzo joti ikigenda ngo cyebyihikiya nari nkiniki police heyizire tusima na mnonga police heyizire etiriho buryo bwona kureba ngo umuntu ogwe yargeyo ariyo huriri yes ya mwe bari mnonga kandi ni mbatabarsi ya imwe umuntu kufa no mureba uko no butari kumumanya umuntu kufa
muntu n'ubu utari kumumanya n'ubwo akubariye umwana n'ubwo akubariye umugurisi n'ubwo akubariye atakunka umuntu n'umuntu kufa k'umuntu n'ukubi mbeno mwe bari kutambira amagarage kandi nishaba abantu abasigazi ni mumwete mu ikitinisa ni mumanye mu ruhanga kabahangira enshonga kandi muri ibyo kwita tikikire umuntu kuza gushashamaza abantu ni mfukose hagenzire mu sente z'abantu hagenzire mu bwire bw'abantu umwami Semanda nkareba urchairman wa BodaBoda esande ezahwire government igateho kiragiro ngo abantu bona ba BodaBoda babene bajwara objekiti mbenu nkani ndeba nibakwatira kimwe abantu kandi buryo muko wabozo umutabuno ureba jacket bwa yero njya ngo bwabene bucirayo dine n'ubundi kwenda kutukura kujwa bombera kucora nkakariya nanaga bwa yero na no kwenda kutukura bebe rwinje munonga mbwene hati ureba umuntu ukajwara n'umwe nambwa utwabe wizire waha nyonanye kagumba ninyebuza kubera reflector kano shutur bajwara nyeciro n'ubwira ku reflecting aje because nenetera ne reflecting ahamasne korra hamatara mtu kwa kutere tare kintu iki ku reflecting etara kire kirebwa ihangwe tikukora ahubwo haba hariho itara yahangira kurebwa aje ngo tinakitegereza ngo abantu baguma tugira ngo ngashi ngo hariho government neyenda mu akasente ngwetirwe abana bishobora kabeta bakita kayasi ngwetirwa kayasi ngwe ntateriyo neyenda akuronda ukuyakutaho imihanda yo kubonamo akasente abantu bajya ngo ngaha ngwekicire serious nangwa tukareba enanga tukareba neza hativaho tukareba ho minister tukareba ho abantu bingi bakuza kugamba namani aha kintu cha jacket no sooner had they left than jacket we nabwe kako bwini ukaciya mani nugamba cha kintu cyo jacket bwatandikire no kuburyo n'ubwo bari munongo mutegeranisa ntakagira ka jacket nizagamba wo kimwe Enshonga y'umwana mugambaho abasigazi bitu ukira munonga kutandukana n'imyaka 15 kweyongera imyaka 25 bakosa munonga enzayi so koko senzayi munonga ekirugire wo munwana witu gutakumanya bano wankayo banakora mu rumoji konka ukurugirira noreba ngo nenzayi kandi hamwe akozisewe kigambo ngo nijya naenda ko kabanyambara nguni zakayo nke yase no bana wayenzire mbaza iburu nko bogamo bwase nijya ibwayitaje so ko ngana bweti kujya ngo ayoreke boreke cyo chonka mbe munwe ikigambo kiba kwetenzayi uko naiza kurugayo ninza kose kigambo nti government yitakumanya government noha na Akoragye na rori nyamuzayo noha konka government ne cyafutaye amateka azeri gatawo amaromo ikabire yaza kutahitekeryo isemero kubeyine abakoro mu rumogu abagwini mu experience konke kuchiro bwingi yone stama ausi tugize nka council ninga parliament hazo wa parliament atebekanizo wa boda umuchata kumanyamu chatine mu experience hazo sanga cyaza kutera hansi reflector 20 tujimanyambu na nekigambo reflector no reflecting abantu utero umuntu wabotire mo right ubona baburi yo mwire bwecyo na ni BodaBoda twine reflector reflector mbavuji beciro ninga na niwe atanuvuji weciro konko ineno enda kuraba mweciro bo ino rugendo mutaho reflector kakubasa reflecting umuntu yaba navuga kakureba ngo iki nekintu nekiruka kandi to reflector zitwa umutawuni yambara tukatukozere ngo yaberi stage ya Antari na abaruho night operator ikigambo kibaciro reflector nyuma na nenamba yo muvujogu inamba tugeze ni 5 koko kunde ba t-shirt yanye ndisemanda namba mushanzu ekimanyi waza kora reflectejo nobo omuntu ogu nabaye ne form yakuba izwize
fomu ejo neberwa akashanikeye eriwo gutweta next of kin eriwo yakurgo wabo mucyaro eriho na stage yeye na nomwe gutweta nabwe nuwo next of kin hato shangangu in case wasanga wa BodaBoda bamutomerire nkakashaka wajangu abera ruhomba raste BodaBoda operator namba mukaga waranzo mu bitabo byanyu kunu immediately norebe kishanikeye oreba na yakuruga na n'omuntu akuba mukwasireho azoterese umuntu azo muntu wanyu bamutomerire kashaka konka yate kibaye bakozireki yo mazima tinda cyetegerize kwiya uhiteka kuzawo yo nko muvugi noteko kuzwara cya reflector cyo cyo kuba bakozireki hata u company zona noza bene zikorora yakoke ekora yakondo mwekora MTN ekora yakekora bagaraka bizo mutawundi bagabera ama stage nabo kwesimba abo bakosaho chance aina amaduka y'amana aina iduka y'amana ati nawaga baza reflector ayito tukorokte oborango mutawuni yona na wazanka yoreba uba ina iduka muri mbarara so kandi kimwe abamwe ne babigamba ko kace ntakumanya ngo omwami Akoragye yabaye ne cha container cya resire cya reflector akanenda cyo kucyawireho amani yangiyangu yazagarka kureta reflectors ndayagazi obundi ati nazagarka rete container ya element garkira kera garke ya element agaraka team simu kuraba road broker ningo mtawu no kwa na stage bakana batushanga nibenda element buri muntu wana ajimaya mu element eri kuyamba we na omutogweye bwe namagarage ntukimanya twe nabo kwa niyo Enshonga buri pitch wano ujugura bagabaraho element konka kandi abamwe bakamanyira ukuvuga batine element kamwana wanjo wakamanyira echo kujivuga atine element konka kokoza kumanyira element yo buzima ne kintu kirungi indaba kujya nko kugizwara tokura konka element ne kintu kirungi aho kubanyo ndagwireho ntuwe konka element ekanyamba kujya mutine cye nabo cyona so echa reflected cyo wano gambaho so fati zikawaho abakuzwara nabazwara na no mukiro ziwiremu abo Enshonga yejembere ruhu yo kuza kwikaho misu mbera ito yo bwebembezi bwa BodaBoda so nabira ari umwebembezi tachikwatira reflector abo kuba naenda karu hati mwabo kutambure kiro muri mu buzibu abo kuba reflector ne yambaho wobe no jot nanka yantwaraza yabariyo wa highway restaurant omutawuni yambarara namba mushanzu ati ko kuza kumurunda tokimubona na reflector bamwe kandi no reflector bamwe ayabya namba mushanzu nusanga mushanzu ziri mu ibiri yo muri mbaro harimo ecupuri harimo n'ikiri wowe cupuri no mukozi w'ebikorobero umusazi w'ubushaho abatero busimu umuhereze mutware biri ya 15 yakutwaro wawe noreba akacungwa ke tweta akacungwaho oba nukamanyi ukaheta noreba akacungwa na heta akacungwa to kwasa na kureba number plate najiheta no mukantu kace mununga tetweta akacungwa yanyiba konga we naba yakoze iki naba yagenze nawagarika stage to ramushanga wo kuba kataru wawe kandi no ugamba number 7 kandi ushange na number 7 mwamwina ati nyowe mbwine a stage yanjawo nojimanyage nyo mbanye nangambe kintu cyo kuba no manya a stand biki wanoza kwika mapema na abaro amapichi mingi ko gashanga uno wasofuteka mubona ne bamemba bantare stage aza ko kuzamu kubakwata urumoshanga politics yatahira mwawo kunkaba abantu urumwe abantu behara omumbirejo ejo teba ritani no kuba nuvuga ukasanga umwami Akoragye mutwarawo ati speed ukamutwara konke cyo kujambo yemerere teka bagaritani chimani sangu iwe korize noza kumanya muri memba wawe wamutemba uri kumanya muri memba wawe ni memba wa stage ejo chimani sabi yara akore kuri byona nibivunanwa stage ejo wa stage ejo na stage ejo yona so na no bushumani babo bwati wa stage ejo mwami Nyamuzayo yes twine ikintu cha reflector jackets yes ni uko juire kandi ngira hakugine kunkizoberi tinari bugine njya gisiga hapiki kunkana ino wandeta yatajine no nabuga no muhanda yatajine na hato na washohora reflector tajine yes mbwino tikatika ngo habiriho Enshonga ki babare munonga programa akugamba kintu cya reflector cyo nyowe ijo ngatunga kujanse navugana Minister kuri se bari umunsi tuba turi mutari star
twatambatambura mu ngutu zitwa mpo twaganiraho namubuza namugira twunka president kakoze basika cyoni hangera katebe kana kazombuteka kagira twunka kari ikintu kiremere ati nubagamba reflect kwatwaza Enshonga za BodaBoda hari na driving permit cyukureberaho bari tero permit na permit robire yure permit bire yure permit na imbere njirebe so nora tune kizubu yone kirakose kigambo kandi nkikozesa kugira nti nsasuka president Museveni security eyatira umwihangeri nubwo yerinze nake kurwanisa enkozi ze bukurobero hato nuhura ngo atira musente nyinje namahegaza ko urwanisa abahekera kukanye nagambira umwami Akoragye hato muhekero kucira yo mu Uganda ari mu Uganda mpo mu office government kuza kushanya ngo yashanye ko nari yargaho noteko kubanza kurwanisa ababahekera mu office ni manyisake aba bantu bakorera ibintu kunyigiriza umuntu wabutosha washanga yatangwa ki government kandi kitakubire cyo nari mobilize twatugente mobilizing aturiye umfrido kumpa tubona karuru wari abantu basima president Museveni kwa kama office agagandi nari ngakora ibintu ebikunyigwa umuntu wabutosha ati ke kintu cya reflect namazima agwa kintu teka sityo nikimuka ambatamu kuri semence nikimuka abantu baza kumurukaga ku mashomero nuba kukimusya tumayisa ngo umuntu nargampa nsase ko sizina ryawe na mwamusemanda umwamusemanda nargampa areta containers achaza kweta containers zibura ufutambara ziduba hata argampa kwataka ntakuya kwata hareba nkakorage nowe commissioner wa traffic atunumanye obukadi 15 ari buryampa kwataka then ikiragyo kirabeho omukasheshe kimuke kizaharuguto buri umuntu agure reflector na element hapa cheza kure kintu echo bimuke mchuro cyumwe bakirangerera karigira kikora umuntu wabutosa anyugwa arufiramu bakwata picha ba reflector asirinje 15 yasinje kashanju bagita hariya bakoreza nakaye mutwarena reflector yasinje kashanju ngo bakufitira ikipapuro cy'imutwarena bachiyo sirinje ati umugojya kankwa tepichi na diparkinga gindu gwe reflector uzo trip yawe icyo ntakwenje kwa ninjira so nyine nchere mu ngerejo dene cha driving permit cyo utaka kigambere tima kubona kuchikaho nza kuchikaho ko nkagumisa mu kigambo to nanyeze kigambe nti na hati ijo kabuza mneza uyu munsi nantukonka president Museveni ndaba advisor bihangiye bakumu advisinga kwero rubire ikibaru gukora bakureba ibukicyanka nyihangamba babireba atabwaki namjya driving permit twera ntugihagira kandi mangu nungi ntukonka ari kikuntangaza umwami Akoragye nambuza ihanga rwo natango tuyiganda yonka hizo rubire bwa covid twazo mu majuku marini yakeje kutwa abantu buri mu covid hata hamwe cyanda nazo kimyaka nkebiri emisiri yafa entoke zafa entasa yihanga yona economy yagwa habwe covid ahabwe cyanda ibi twakuvira na president Museveni twakuvira na mwebembeza kushaka twaresire covid kandi twakureta cyanda yende gateka yarhanga kunga katika president nani nka government hati kandi bine kustama uzakurabya mwiteka naza kwete kintu mbantu babutosha ikingeni nyizira bakastama commissioner wa traffic yagira to umuntu tine driving permit wena na muheberedi nari sandage ataza haruguto umwemba kwaje driving permit yeberedi ni guri mutwaro nkaga hata nayibuza wana mazima bashira baparara kupana ngiri hanga no kupana umuntu wabutosha kine gura miliyoni 5 n'izindi sente driving permit emporo nkaga ka reflector sinji kanana helmet sirinje mpare 3 n'ishweka 5 kujiri wenda nishkwetenga BodaBoda tibiye na nimshuro nebindi arukande mshuro ne yakajyango arosad pate ari rento biriyo so noza kushangira kibweno umuntu oryo mu mateka je oryo miliyoni 8 ariyo miliyoni 8 yes okay so hati eje kintu ncereba njantoke driving permit nebyo ne barezeri nebirungi byamba umuntu wabutosha konkikizibi eshahi babishabana eshahi babiriteramo
hati ntaragambira imyaka 2 ya covid nagambira imyaka 2 icyanda cy'umushana fatu ryampo hatamu ibora nabuza minister ntumwe naziri ngwihanga ryona batandike bakwate burwa BodaBoda no ujika cyona utine driving permit pamite rebwe mutwaro nkaga ihanga rimazira imyaka 2 mu covid ryamara imyaka 2 mu cyanda economy ya hansi entase tunera tinchikumi namubuza ntikandi kari abantu nkabamubende nakasanda abusire bari umbuko bukwatwa babigwirije ampa hati ko gumutwaje ati mugake muteye nhingo mukwate driving permit nstumukora amazima ngo abantu mubusasi school fees tukariganza kumuruko mukasheshe abana kamba kumurike bro mukaga yarararanje n'ikintu eco hati nayobuza akurga kare ko natahanka ina batakushireba okay kakushirangiriri imwe kabebembezi nari bambe parliament bitu ati yashari bafutahiramo nyina gomeka batemusimu nabagamba basaje na message nantegye ni usha yukurwana rumuntu wapfusha umuntu wa hansi kaza hapo afara ya parliament mukagamba kintu eco so basa bari musembo atatiuka no teka nyante katugire ngo umusha basema reke yagamba mukakiteka yahita bavuga ba BodaBoda hati yacitangaza den twamuhereza inteka yitu yitu neje umwe Akoragye nari kanjigambire government ya Turkize katugire ngo kintu cya driving permit bakitanditse bakigamba baza amativi ko twaza ama TV cyangwa president Museveni akazabwe ntunguka za rubiyo zijwe na TV gijwire bacishomesa bajya ngo futandikana no kwezi ku 12 okusya ekintu cyancu cyumaka gubona sa center nyingi ako kugira ntase abantu bo bine ukurga to kwa mukaga okusya omwaka kwija okwakana omuntu arabati driving permit otineki taraza haruto onyirumwe Akoragye hatete kintu bakaye bakiresereje hatumane hati betitwe abembeza ba BodaBoda hatu kigambo hatu mwete gampa za stage yangi kina abantu 500 cyo kurebera nari gana nkaga obuturi gana tujye ngo tumumanye omwaka guri mwesande zinga ugo batuyereza guri mwesande 5 nezi isande 5 ni 2 hatu jya mwaka baguri mwesande 5 ni 2 hatu cyamanyisa ngo tuyereta esande 30 nari sande 50 wancenga bashaka batira umwaka hatu jya ngo tuya abantu 15 mwezi jya burubantu 50 atotecyo mwebuturi unyumwe Akoragye hatu jya ngo bursande umuntu adasinje mutwaro nari mutware 2 nekibina bursande orete mutware 2 itobebe mbisati tutamamana bursande adasinje mutwaro tutiri mutwaro 50 nari mutwaro gumanichweka kugira ngo tutesende zigwa driving permit zikagura n'umuntu eje umwaka gwaza kugukuba kwa batwiri agaranga mutwana na driving permit kandi nabaye neki ejo ni government nungi ngo bisije president ya resire kunka kwimko katigambira izuba ngo gete babam wakati nagampo ntabache maisa iwe office yawe ejo ncana agambira buriya ntabahekera bari mu office wakire turumbire bubi tugira mu covid tugira iki tuma tutune tasya abana bari mbakumuriko mukasheshe wajyo tabona kibagikwata bagitwara hari umwe Akoragye tije mu tijire kwa nabandi yampunka rugujuye ready kamwe cyo kurebera kandi koko yajwara ugujuye ready atubitu numanya at government iki ati akaturize nkayinanka agaranga umutima ngo kugira gute ushaka kungambira namazima ushangi ihanga rya bakasranka nari bakasiriya yoni bukora abantu mbazangu utumbesha hari ngamba remera hanguto agama office president na yatari kwa office abo abantu abo adiro zazo bakwenda kukusa nabatumeza president batumeza ihanga ushanga abantu batamwa umuyobozi wabo munjabonire bagendera akantu bushanka okay ibare mnonga umwaminya muzayo Aron kandi uri umuvugi wa BodaBoda kandi icyo nayebo inanye ngisimbere ahantebe ya kansara nishavugo akarumwe ngisimbere mu ntebe ya kansara kujokera kamukuzira vision agaciko cast yes okay ibare mnonga umwami Semanda Enshonga wa notebeza Enshonga ya jacket konka hizira muna Enshonga ya permit eji bagita driving permit azo kuvuga BodaBoda bakweta motorcycle riding icyo tinkumanya nkizira muje ombya mateka ninjani nkiziramo ombya mateka gabya hanguto konka tinkumanya aba ukwega driving warga hawaza kachika technical school ahiba kwegesa driving ninga any other college ahiba kwegesa mu okuvuga motoka
nabagaruka bakwegesa no kuvuga bodaboda ninga kuba kwegesa kuvuga pichi emotoka ukigenda muna no kuvuga bodaboda umuntu murumbarro mu ishomero kwegesa kuvuga bodaboda rankai kandi wakuvuga shembe kuba oine myaka enga hiyo shomerota then ukabona bakakwereza driving ninga no ichamani no kurgaho katwari sente ntwaro nkaga yaba ushomere yawe utashomere bakakwereza driving permit we bari munonga icyo kubanza ishomero muri mbarara muri iyo kwegesa kuvuga ninga kwereza permit ishomero ninza kujya mutururu icyo cyene kubanya ikindi okutunga driving permit ukashomere nkatangira akapichi ka meti nkareba nabagumane bavuga nareba ko bakutashya muzagiya umbugufu kakari kazano kuntomezo muti kunkana natambirwa narabaho kurugobwe kandi yakuraki ari umufumbira no mumanyabe na vyari intari ubwo mufumbira kanyisa ka Suzuki twarabera soso center yagumana netoroza nikugureza master paka nakwata kuraki kurugobwe nyo ni kweto kuchanga ni change choma karo ko kujya mu driving permit ndagitungire kandi nabo indebona tinabagiro mu ishomero ko kushoma kuvuga bodaboda taro aragiro mu ishomero mbu yaza kushoma kuvuga bodaboda no cyetegereza cyo mutawuno etawuni yambarara ishomero ya bodaboda ishomero ya bodaboda wagire mu kuvuga tororo wano urumanyuru tugambere abo bari tukuvuga bodaboda ntacyureke mani timi aho river wa minister kwi wanu wanje ati ndukobi ati nyukanga ati nice cyanye batinyiza kucyakira hariya namye ati yine hunge ningamba na wasu dapici nje kimuzo cyo ntuvugwa gende ati mu kuvuga pici river senior na vuga minister kuvuga pici nekindi so kano mchiyana agamba mu Burundi buri muntu we nagoba kuza kwereza umurumo nko mu government akabe namanya kuvuga pici namanya no kuvuga motoka nagaruke nyuma nakugambira ngo muri mbarara tindagambe Uganda abo kubanyo Uganda yo natindu jimanya konkani ngambambara aho kube myaka yemazire munyo muri mbarara nkiza mwe 2021 bodaboda ngajitanike 2027 nangwe rizoba timma wa chikorota kunaza kuranza ranzamu narebangu yabiri birthday yanje ngatandike 20 na mushanzu umukwezi kwa kabiri ebiro ni bye nyine ayishwa kutandika kuvuga bodaboda so back do beno jitebe kanisa ati echapamiti niyo tingu zagamba mwana rodi nyamuzayo byagamba abo kube bimwe kwatagana kuyo cyenta kwatagana wonacho nawe niceni kuzagamba pamiti yo muvugi wa bodaboda omuvugi wa bodaboda omumateka go bagamba mbwate wo musabazo omwe ngo mateka omushabazo omwe ukanje yangu pamitejo nezagurwe mitwaro nkaga na nowe motoka owabasa ari kutwara abantu bangayi ebeye bemwe na nowe akabasi ka drone ari kutwara abantu 15 ebeye neji nemwe so nyowe hati size abakutoranza ninga aba MP bitaho kwa nyo timu zakorajanira President Museveni abo kubaba nabazicho babeye yaba RCC yaba MP konkite kelio neri yankai neri mu parliament driving permit ne gure mutwaro nkaga yaba novuga basi yaba novuga ore umuntu omwe mutwaro nkaga abantu igana abantu chenana ninga na munana kandi akabatwara Kampala kabiha hwe mutware nena miliyoni zingahi anyway iwe uri kumwiha hwe 12 na 10 so ikwenda ho ni kesori itwe ninzagambira abavugi ba bodaboda abo kubanyo ndi umwebembezi nebigamba abo nchini baraja nokwe ni barajyanira government age ninga ba MP bitu bate yo kushaba kwabo kurebeka ngo babasagarukamu kuranza mu kintu cya permitage igi ya bodaboda iyo muvugi we pichipichi ebe artist yaberiye riyankaga artist ege byo mitwaro 20 ukurugirira yaberiye mitwaro 20 na wataho ebyo twete bigwa ninge byoma amahanda na waba no turumba stage nango twirobwire ubwo muntu nabasaje kukiriya ringe cye kintu kandi waza kuranza ngo ninkaga konka ari pichi 10
umurimba Rome abo kuba bine permit n'abantu batanu abo kuberya iguru na watawo security muno kwata tukuba basabona aho kubito twine muhanda no mbwire bwaroko down twine muhanda turabamo uwa boda nagambira mutayi wentekera hariya n'ekindi turabamo awahandi ureka ngo wabaho sati mwabu jangu turabo ko muhanda turabwo no mu bintu byasuweji batera wakabeyi karungi nangwe kine cha Uganda yona aho ko permit baragitewa umuvugi wa BodaBoda wambara wenka neberi Uganda yona haza akabeyi karungi buzima bakora permit kugira ngo egine yo muvugi wa BodaBoda etari yo mu rurengo rwa trailer yo wa basi sintu akayimurebira hariya nyumwazo ebeyi yagura permit ni wa BodaBoda ni yagura akakantu ako kace munonga yo mwenga tugaho manu bagira ngo ngwimo ba BodaBoda ngo mutunga sente zukukira ba taxi abo kugamba nabavugi ninga abali parliament abantu twaba kubana bagenda omwama Akoragye ine mushaka kuya leta akujya ngo tutanda ibintu tugita wakandi tutanda kuya kigamba kugira ngo driving permit ya BodaBoda na ne wakabasi uzinganise beyi so nyenda kumaza kusima abebe bezana kuna twagira nabatunyiga ngonyera kumaza kubasima uri mu bebe none rebe hari ahubwo nkiringa mbeje nemba sima no banzo reba driving permit ngudu gasirinje mutwaro makumya nkaga ntugamba rigeze ujya nkaga niyo bebe kushembayo barasabwa nkada na mkaga na ratano na kurigera kubata bano kubagira bare mutwaro mkaga so nyinza kubasima hamwe tekateka nungi nibe bari ugwano ugambo ti driving permit yapiki iza mutoro 20 cyaka banki mayisa ngwa Akoragye ugunareba umuvugi wa piki kugira ngo ubwongo bwawo bwona n'amagezi ga ugona yuragumira nkai kuvuga piki abagenda nisimba bebe mbezi nare nisimba abantu abatekata ikintu cyo bombare hanze hari bajya mu driving permit kugira sinje mutoro 20 na mutoro nkaga ubiriya piki ubiriya motoka then kwa tugira sinje mutoro 20 na mutoro nkaga driving permit ugeta muza kusyobiri iwano vuga piki ugera kasenti hapa twine senti ufuneka dona zikakoraje agati mu mushawo nkatugusta myampata tugumushaka yashemeza atunaguraka motoka turaka motoka tingu za kwata mtoro nkage ndizo ngiza go driving permit ninza kwirwa ngandagampa nze hariya mu wax bankonere muka ka class aro class A na class B bankonere muka B eje yenini kunka senti nche mtoro bitano nari mtwari 10 nari mtwari wanchenga bankonere muka class kandi hatuntane kumvuge motoka kunka to kugicyana agamba wagera uti parliament testament ejirengu driving permit ya BodaBoda ni mtoro 20 ya motoka ni mtoro nkaga ati cyache manyisangu mwagira mu ntanso kunka driving permit neje nemu uyovuga piki yawe akasante kara yongere yoruga papa kolere ninga kwara kwerize driving permit ya piki piki jirgiho ugendo gure motoka hati wangu ni intarana wapo kugira ngo beba chende yes nyowe canje kugira ngo bakore permit ibiri permit tukimanya munemwe kandi ari mu classes class A ni ejo mvugi wa BodaBoda ningo we piki ekimani sangu wakora mwewe nakunja mbaka kapapura ko kakadi ni karenze mitwaro 20 na wabo otire mu bane birungo cyo bane birungo ki kakoze sikabe kari wa BodaBoda amitwaro 20 class A dene chimani sangu kora zeko watemba madara wazo motoka imitwaro 20 gatambike au kwa no watemba kiriye cyango cyo noza kandi timi kuma yawo buri muntu we no kuba navuga BodaBoda nakipa kuhendera ryo ari kuvuga motoka n'abagumirene bavuga BodaBoda bakara nangwa na harga mwaza no musento market argamu mwaza no mukombeka argamu azan no mirmendi ninga na yesimba nabwa mpiaza no mfanya eje plan ya hanguma Akoragye plan ya rahanga na no muntu nanka no bwayine kako kweza kuruga BodaBoda okazo rengo rundi noba waruzamu kurubasa aho kwa wota kurubasa no guma yukunu no banza wetebekanisa waza kugira ngo nkore duka no bomanyirengu duka yo Akoragye elyo miliyoni 28 kandi nyonyi na 25 cyuma sani imbara yisatu utandika kuru so nyowe cyanje tukugira ngo nanengera ngo bakore permit ibiri permit egumeri yemwe konka wabo lyaro rengo rwa BodaBoda ushashurezo then bwanyuma ko kweza nkuko kugira ngo tuzayo batamu stamp class B ata usasure ziri yawo kubero rengo rwa kwa mwena muri nkuko mwana kubasa kwa yo primary na shoma ninga yo musiniya kandi kwa kuba na shoma yo musiniya ashashure sente zo wasiniya konka yo mukushoma achezo mu university
asasura ziriya za university za university tuba kuzimushashuza kiri musiniye kwa yazo university azigendireho kandi cyo tubaratire kugira ngo kona no kushoma hati kono kuno kushoma tubaratire webeye mwenti sukuru fees nasare primary secondary university mbebe neja ofurium omwama kwa utakagira kanto kandi yenda kwise mushijugo ngu wanonda kugira ngo oyahure aha bintu bya driving permit uze kuvuga gari nareka huba kusindika kigari konke kintu cyo necyo murro ekifutambura na no murro ejo driving permit neba nishana ukuyonza horba class konke warwo mvugi o driver uri kuvuga mu kintu cyo murro ugatuma simuzo gashamba ukasiye kaka amazima driving permit ne bani bishana ukuyuka yase hospital abari bitu nabanyabo abo kureba SkyTV yise bakuru bazavugi ba BodaBoda umururembo mbarara kandi no manya BodaBoda ne tkorra inumurungi nangwa no ine motoka BodaBoda ne muyamba abana bita bakutwara amashomero tuyoko aba business abukoreta ibintu bingi security ya BodaBoda abantu batuyamba kwani nabasigazi bari mu here and there bayamba kunka tuyonto discussinga issues zabo takagira hashonge ndijo kuri nayo yo mu rurembo mbarara harho rigenda nabwo kwita abana ba BodaBoda kibe abashize abana nabashije abashije ba BodaBoda atumushana simya kyanjana na mukaga gota mwana kwita abashije ba BodaBoda kamira batubwire tukapate cyaba narabavugi ba BodaBoda ejo cyabana kirije kiza abavugi ba BodaBoda urashiwe niyo ndagera muko wanje kare cyo kwita abavugi ba BodaBoda kibe cyaje na cyenderaho tunkaro centre hina y'imkurire ishaka wa BodaBoda bashazire kwa maraka bakatwara na BodaBoda ye maraka bakagenda bakagana gasamhoya na no umuntu bode ndijo bakagenda gasamhoya mbenu umurumba romu ekintu cyo kwita abavuga BodaBoda kirimo ningahi imwe bicika kimaraho semanda ukimaraho tukwaza kukimaraho kwiyaho nkitwa abembezi kuko gira urukiko rwabugana abavugi ba BodaBoda warabaye ukora abayona nogezaho kubegesa abo kuba ko kweza kuranza umunambaye bakwita aba BodaBoda umbantu 10 babiri ni baba bari abakuru bitwa bavugire BodaBoda imyaka miringwa konka 8 mbiba kwita baba bari abasi abakwiza abataka manyene biha so mwene nambe ku kiro bwinji ne baba abasi abitwa abo kubane batahamu abo kubogwa musya wamugambira ngo ninza boma ninza omukota zikakoba ninza side za abuturu by'abagaboku shayisha 5 we nakoreka ngo abo kuba yagamba kashanzu areba ngo kashanzu zamukiriza amagarageye kandi nano abashuma baro bizuire so tukwasa kumaramu kwiyawo rangana watu kwatirire kugira ngo nambebe ecyendiremu abo kubari yari yono gamba January eji mu January bero byenta kumanya nyuma waraba YGG waraba ntare deno katoro YGG oku kashanga mutayi witu aza tinda fro inje abo kubanka gumiza munaza naona mucare baba mutwire tindarangiza umuntu wena so twageze kugamba ntino wa BodaBoda gutwavuga noku konka abo kubitu tukatera police yiza yatwereze verito benyini ori bitu buri kimwe cyone kikuzaho cyone tukekora twazwara oriya bakamutera kuba mutire bamuzweke kivera cha black amisho haronka kago kamawa bamutambika yuko nango tubarakomera kumutambika bamukomemgo kuba mukomemgo bamutambika yo yagerati so tukaza kumwiyayo wakawara obwire bwenta kumanya konkana miso gakaga akoze kigarugiremo so enyitambiye kiruwo muvugi wa BodaBoda we no kuyari enyite kiruwo twibasa kugira ngo biwirewo aho kuba najya ngo biwirewo ni nkaru kuba kugira ngo abaturane bita ninke nabembaresere atimbahereze muri abagaruza so obusuma bukiruwo kandi buruwo obwo kwita harona bwo kusindi ko bushuma waza nkayirwaro waza nkaduka yakoraje waza Central Market waza anyway yati ngahati kutwa parkinga na ni musecurity ari mutajambo irone kuma pichipichi yasema ndo kujambo izo
owa security arona aranze umuntu ari kuiza no kucekinga deno wasigara ibyo pikitaburumu kandi mwana wanje akansawo no kimanyanje utwe turiyo mu mbere y'akaru twino kamera meya yana ndeba kimanyi White House eyamba raste teine kamera bakiba opichi yitu munywano wanje ari yo mutimu semanda tukaba tuyo nturumbo mu kanso tukumaya muntu ayasindikire kutwagire kamera ya mbere kugira ngo yoreke ekegeze za police zirya muhanda wano zankacho ndeko cha Fred Kafoko aho waruka kamera ka police tukareba omuntu yarga yati yakwatogwa Uganda matazi yagenda ko yakira Uganda matazi aho nawo waruka kamera ndizo umushuma abashuma ni bana bamanyambarara nabanza shoma map yona na kamera eziri kuyamanyere mu stand big ariyo kamera amurebe direct tarashumira stand big akakwatogwa boma ata tukumanya we yatorire yaborati so ubushuma buruwo echamani no bwambara abavugi ba BodaBoda ningo muvugi wena na yatarwa BodaBoda konkai nakapchikeye ya parking ankai kandi yatwaranka y'umusabazi kandi abakuciyo gwinyo kutwita kucondoza no mwami Akoragye ari kubana amanya mwami Akoragye na ngambara shayitanu ntwaraha aho genda no uganira je no giganira je kunga to kumancha afite bekanisizo ko miso so ubushuma bukiru yamuzayo iwe mutakwicezana mukahanda mwana mwicezana bweno umchawo ushuma no mwicezana iya kuba omnyakwenda achufu mungwe ngoletire mukabaro kugere bugerejota gerenze urugo so ubushuma bwe bukiru tugiye kufebwa umwana kwitabe na parking achituma mpahari ngabaho wari gutuma ugwa gukonje road fe tubyampo twaro mukazi buje nipishani yarunda na aranse kumare berunkabina twarunda bazo mu kibera twamaya atwire na science kandi intekateka ngo nibitungire bitweza pikinabyo nabyo biri mu mukono mufitekatika abo kushanga pichezo enyingi bazi mu truck kungana bakwata piche bagiye bampa batwara umuntu bamwitira ngahi aho mpa hate nkubu mukasakira yarunda kya yagira ati twaza kurunda kwaza truck basiteni kumukibera kuriye cya kuriya warga umunsike bazi abagoje kibera baje masha tubashanga ikintu cyona iyo piche bakajibona truck ba katwa kihariya ati ba parking truck bakomara baje bata bagiye ambagina gaho hata bachi bantu barunda baza mu computer baranga truck yaje leta umpiche rya mwanye buti umukiberumu kundi truck bagiye hawo naraba parking aho uba ntibagipacerera ebe ntiyagendera kwa twashanga maiti umutakaje kwinga repento kusta tuza kucobicuri Rojya tero kintu cyunguka zojya tarishira rojya yataza futahayo bashanga umuntu we batambaronda akamazere yo hiye birunkabana yazunzire yazirata so ubushuma kuti kibwine kandi ninteraba BodaBoda umuranga security iwe ko je kurira nkumuntu ahabwo kuba na umwine so wozirwe nawe ishara twigandisho biri na kudirinjira kugira ngo akwiha koyine na ubunda kati kuyaba so umuntu yakutwara umwanya gwekitire ati nko banje nanuza bypass kuba nuriya posha mwenda gukira urapkidu za kore poro shazinge urapkinze hati nyunkupwe mpa nyoshahe mwe neshitwe kari manye metwise natahire so umuntu woyine ubutanga umwana wawe ntwari kwita so bate mu ugurinze bwamani ekintu kimwe mizano umuntu mwetantare akwaje kujya ati ntwara pentecosti banzo bari pentecosti yaza kumutwara yi aho mwanya ki ubuna kwitasizaho nari waza kupakinga rero umuntu yaza kupakinga ahageta aho arakirima nari yagamba ngo parking aho kikari wagamba mpaje wafutasa deka kutwara umwanya gwekikire bw'umwirima ni yukikizo kamuvuga ngo amutwaye kumita ndasinjika shanga rumutwaro bakashanga zakira magaraga bere mnonga kureba SkyTV twaza kuzakace umgahumuro kandi umdakika tuba turara twagaruka takagarukire kace mnonga SkyTV irakari abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy, Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakutaka kunjunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire,
I'm a broke guy tinyanzire. Program eje mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha ino njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha. It's commando, no love story. Byona ntukwa tubireta mu program eje. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no mokwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebichire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi ntukwa tubaretera favorite comedian orabena akusetya. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri zoba ntukwa tubaretera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the western region. Kandi orwakata na 20 bagarize ni matubatere throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. at Sky Television. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono njija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV irakari y'abantu. Twija tendera kandi nyinda kubasiba munonga yitwatandikira kurwo mukasheshe na nyine chairman Semanda Gusemanda na inda kwisimba habwa chairman bwa city habwa BodaBoda kandi kusima tujagaruka kugira izoba kwantu yatwine Enshonga yamani yo kuza yogamba haburu bwanyu bwe tujagaruka tubeyongeza umwami Aron Nyamuzayo nawe yatujya bunaenda kwisimba bwa kansara kamukozi division kandi tubasima mnonga twagire Enshonga nyingi twabona time yo kuganira ahashonga njya ko BodaBoda ni kintu cyango munonga kikwetengesa kubantu tumanyana kandi twetegereza je nasigara ryo muhereza wanyu Akoragye Edwin kusenyecha kari mukasheshe nagarukira hanyu na Adera urishaba hamwe na Alex akankwasa morning at Sky gumeho mwe bari munonga. SkyTV irakari y'abantu. You know me, sit at danger. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakuletea kunjunonga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire. I'm a broke guy tinyanzire. Program eje mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha ino njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie.